پشتی دست پیکرنا اپراسیون عالی راست باجار موصل هیدی خلق آوارد بن اوین مالنوان کو دکوند نافبرا سوپای عراق و جگدارن داعش دا لگند ابو سیف کو دکویت عالی باشور روشهلات باجار موصل چندین خیزان جتاخه یرموک و در دور فروخانه موصل روی کرنه جپرن هیزن عراقه والله جيت من جزيرة الخربة. از جی گوندê xirbe me em reviyane û hatine gundê Ebû Seyf û bi anahiya Xwedê em derketine ji ber birdomanê û tirsê û me malê xwe li paş xwe hiştine. Ew erdê got leşkerê neçi nav wan ew cihana ne aminin ji ber got birdomana firokan li wan dibe. من قرية السيرمون جيت. Ez di gundê Seyîd hatim. Min xwe re destî leşker kir li gundê Ebû Seyf û ez avare bûm ji ber ku çi kes nemaye. هر وصال لشکر عراقی وصابو دنگ امریکا دیارکن که ده اپراسیون یا بردوان بید حتی آلی راست به اگجاری ده تا کنترول کرن. مقابلنا ذاك الجانب الايسر اوه برانبری ما آلی راستیه و اول برانبری ما تاخا مزارعه به هیویا خوده مورال ما بلندن به آلیکاریا مرخازن و چه نمایه تنه چند روزن و امه مزگینی بدن براین خوا و کسوکارین خوا لآلی راسته ما چاوا آلی چپ آزاد کر امه وها آلی راسته جی رزگار کن و ام جوان مالباتارا دویژن چند روز مانه و امه خو بگهین نوه هجی گوتنه که دست پیکرنا اپراسیون عالی راست باجار موصل لگند ریجو ابو سیف دست پیکریه که دکونا باشور روشهلات باجار موصل نزیک فروخانه موصل و معسکر غزلان. کاوا عمر دنگ امریکا موصل.